Šta je fest za Beograd? Šta je uopšte film za Beograd? Počelo je sa Hrabri novi svet, onda smo imali mnogo godina kada smo morali da dokazujemo da je Beograd svet. Da li je film i da li je fest sada naš prozor u svet? Film je uvek prozor u svet, ma o kojoj god sredini da pričamo, pa tako i o Srbiji, tako i o Beogradu. Mislim da nekada fest jeste bio prozor u svet zbog toga što nisu baš svi filmovi iz raznoraznih razloga bili dobrodošli na bioskopski repertoar. Danas je situacija ista, ali ne zbog cenzure koje više nema, već zbog ekonomskih razloga. Dakle, svedoci smo da je naš bioskopski repertoar, ukoliko mene pitate, možda se to nekome neće dopasti, poprilično jednoličan. Da nas zaobilaze mnoga značajna svetska filmska ostvarenja, te da su festivali, fest najviše, jer je najveći, prozor u svetu u pravom smislu te reči. Dakle, nema cenzure, ali je došlo nešto što se meni jednako ne dopada, a ima veze sa onim što se najjednostavnije naziva kapitalizmom. Naveo bih kao primer, s obzirom da ovaj razgovor radimo u kinoteci, jedan zanimljiv detalj do koga sam došao u filmskoj štampi iz vremena Kraljevine, naše Kraljevine. Konkretno se radilo o jednom filmu Svetislava Ivana Petrovića. Distributer za Kraljevinu je imao svoju zagrebačku adresu i oni su procenili da taj film ne treba da bude prikazan u Srbiji jer ima puno klasične muzike, znate. To su opasne stvari. Mi danas imamo poprilično šaroliku mapu te filmske distribucije kada je opet taj isti prostor sada već bivše Jugoslavije u pitanju, tako da neki filmovi zaobilaze srpsko tržište. Meni je jako žao što, na primjer, film koji je dobio etiketu najposećenijeg na ovogodišnjem festu, reći ću njegovo ime, to je Fantomska nit ili Phantom Thread Paula Thomasa Andersona, neće imati bioskopsku distribuciju u Srbiji, ili film Call Me By Your Name Luke Gvadanjina, koji takođe zaobilazi Srbiju, dok, na primjer, u Hrvatskoj oni imaju redovnu bioskopsku distribuciju svuda. Iz tih razloga naveo sam ova dva primjera, ima ih, nažalost, mnogo i to nije ništa od ovog trenutka, to traje već neko vreme. Ja prosto osjećam kao obavezu, pre svega kao ljubitelj filma, ali i čovek koji je na čelu Srpskog filmskog arhiva ili Jugoslovenske kinoteke i umetnički direktor festa, kada već vidim da novinari koji se bave filmom nisu uočili taj problem, da evo sada kada je prilika, i jako je prilika, skrenem pažnju na to.